Ejo kuwa kabiri amagana y'Abanyafurika y'Epfo biriwe mu mihanda yo mu mujyi wa Cape Town n'ibyapa bigaragambyaga bashyigikiye Abanyapalestina kubera intambara ikomeje kubera mu ntara ya Gaza. Perezida wa Kenya William Ruto yohereje ingabo z'igihugu mu duce twangijwe bikomeye n'imyuzure mu bikorwa byo gukura y'abantu mu gihe imvura nyinshi ikomeje kuba umutwaro, aho imaze guhitana abantu 169. Igabanuka ry'ibikomoka kuri peteroli muri Nigeria ryatumye ibiciro byabyo bitumbagira ndetse bituma habaho imirongo miremire y'imodoka. Ibi bibaye mu gihe igihugu gihanganye n'ikibazo cy'ifaranga rita agaciro n'ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru. Kuri uyu munsi hizihizwa umunsi w'umukozi. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abakozi ku rwego rw'igihugu i Tunisi mu murwa mukuru wa Tunisia, Noureddine Tibubi, yitabiriye imyigaragambyo y'abashyigikiye Abanyapalestina. Umujyi wa Tangiers wo muri Algeria wabaye uwa mbere muri Afurika wakiriye umunsi mpuzamahanga wateguwe na UNESCO, aharirimbwa indirimbo zo mu njyana ya jazz n'umuhanzi ukomeye Herbie Hancock washinze iri serukiramuco acuranga piano.